lungdam na lai sang tho mate alien som le kwa aneu thum pan som le ni dong Pharise te por khatin ama aze eting in akyanga hom pai u a thu khat pe pe hanga mi khatin azi amak na in thu kham to kitwak a hi hiam chi in adong u hi Jesu in akipachil in apyang sakpa in numele pasal abor hi thu hang in pasal in anule apa nu sia in azi to kigom jing a amau te gel chi khat pum khat aswak jing u hi chi thu lai sang thu sunga sim khangai lo na hi u hiam to hi manin amau te ni hinon lo in pum khat a hi u hi to hi chang in pasien gom sa te koma in khen ke hen chi in adong hi amau te in to hi le banghang in Moses in mi khap pe in mak na lai pia in azi mak the na ding thu ko te hong pia a hi hiam chi in adong hi Jesu in nalung simu khau lo a hi manin zina mak the na ding un Moses in phalna hong pia a hi ai hangin akipat chilin hibang hilohi note tunga kongge ni na sang tho lo na lunga azima a adang khat aten pi peunga nume pasal mo na abor a hi chin adong hi anu zuite in Jesu kyanga nupaka thu hibang ding a hi le kiten fel lo ding hoi zo hi achiu hi a hi zong in Jesu in hi thu pa mi khem pe in zui zo lo ding u hi a hi zong in thu anga te bekin azui zo ding u hi porkhat anu sung panin ge sa in soku a porkhat te mi te ge hi in porkhat te van tungam a ding in ge ma bang in a omu hi thu azui zo te in zui ta u hen a chi hi hin lungdam na lai sang thu a hi Kristu to pa nang tunga phana om ta he